Amasan to nila Impact TV Kuki channel anniversary na bonan nila pa. Chipinthei Talkshow ini cheesing mabangovin to ni inzong hilaya avela Chipinthei Talkshow ini take it ding si ovin amasan patenju thangwa na ani piu hite. Anchor jo hile kay mahat hoy tem grace guite kahiin. Patanga actor actress hilaw le tip na ball thai na sa chom nei ho ke holimpi na ini bangovin to ni inzong avela guest sa ini ko jo hile koy madang zong ahipo in golhang thanggolal khongsai Manipur University nuya BSc to one geography hinmu amajo tunhin laimun ta en ahungin anile mo hite golhang thanggolal khongsai kipa omi na phatman tam ta te hona hinsu onga hilaya Chipinthei Talkshow a kholim thai dinga enyum zi ovinna kipa thu ka hin sai nam kai ho thalengin chule ka hin leme ba omin mi pite hon song a het nom ding kata sanina ama satte di in chala amasang honin nang manamin nanula na pamin chule holaya na umhang nang ma personal introduction chuna na hin sei pi obo kamin tling zoi la thango la khongsai hin khongsai sunga lin thang sungkun ka hin kapu kapa te hi tingzang Tamenglong district a hung sei lin hiwin kapu hila pastor khu thanga hin kapa hi upa khup sei tu hin Churchampura kaumovin Churchampur College sa BSc he ka chai hin kanule ka pa hi 2012 first May chun khet hills in anaki khan honin tu hin ka pa hin keile ka so pithum numei ni pasal khat numei tian hi class 12 simlai le ani upa he class 9 simlai ai pin ka pa hin sumla paiคนเท่ๆคนที่ทำนี่เขาทาโร่ทำเที่ยวปุ่นนะนี่จนตัวนี่จันเย็นไปเห็นว่าจริงว่าเป็นและอามาจงเฮตัวเห็นเขาบุ้งอุปาเหตุการณ์เกี่ยงอาตาวนะปฏิทินสารจงเห็นทิ้งตัวก็มี BSc Geography Churchampur College อ่ะก็เห็นด้วยสุดเกี่ยมา self introduction ที่นี่kipa amin golang thanggolal khongsai nang ma detail ta in na mi pi te het thai ding in nang hung ki introduce san kipa amin ivet na le hepa hat zi ti di hamna sum na pai gan thai ta jong le tu he to hi aga an ne wa adin ki ne mo min ta san amin na nang ma personal introduction in ne hon ta in tu hin nang ma background ti le education lampang family lampang hin home kan hitin na family lampang hin nang ma yourself and your family nang ma background chuna na hin sei pi over ka family ka sei ma banga chu kanau mi ni hi no mei ten hi tu ai class 12 sim lai hin ani ok pa hin tu ai class 9 asimin so le ka sei banga chu kanu hi tu ai Israel a uma hin ka pa hi tu chana hi achanga mi hil iza chapang li hi hin bat closing hin to family background hin tin family background a sai danga hin tu hin kemun hoi village akumovin Churchampura kapa hin tu ni changge hin kum sagi hi achanga hin bat closing ho hin now so pi thum kana yin no mai ni pasal khat no mai ten hi tu hin class 12 happy school asim hoin anio pan song happy school mama chon simin teacher family background hintin educational background hi class A a ko na class 7 chen hi St Mary's Churchampur ka chain 7 a ko na 10 chen hi GM Model High School ka chain 11 12 hi Raven High ka chain aban le BSc hi Churchampur College ka hin chai kipa omin nang ma background education lam nang chu tham khat na hin sei ta in na ka hin do nom ki cha hi le mi bang adang hin education lang hi te le ahung lol hin zo ting ama high school life a school hen lang higher secondary school life a college yong le na ahung hoi po ina hi bangin hi ti hin lol hin na hi chan ka hin nei ti tam ta omina a hi lawa zong le hi ta cho a background education a school kai na college kai na ahung hoi zi chun ama zong ti sei dham chi na thip na langa sang ta mu zong a omina ti chu nang gel dan in tu na institution ho na school ho na hin sei na chu jipen chu na lung heyam a hi lo le ipti am ni hin sei pi no mi him hi na do la chun en zong chu college ti ho hi daylan preference zinan ke yong chu thing sala se dang chun ka dei ho chu ka chang di pon
ikha BA kasim du ko nong chun BSc kasim du ko nong chun ti hi ka first preference song so hi po hin la ka pa hin cha hin ka the ti a ke yong chun kana kai jing en ka sai nom chu a college song chun punan tin hi zong la thang pi a tam zo he student ho pu ka tin nom me college ai teaching me mi hi ki depend yong he thil ha sa hin a ji chu he wang chu ka satisfy zo pon college teaching ho lecture ka hen na ke ma gel la na hi ya college sa ngai student ho he tam zo ha majority ti de mo ko na ki ngam zo ka tin nom me nghe adi mama singin ki pa omen golang thangol khong sain asai ma bangin ema individual la hi kingam ai in school high college hoi zi mi apa lo jong ti ai hi khanding jong a hi po in ema kingam he ti ama ko ni atha be ni mu do ki no be aban tu hin golang tu hin avelen take it from hipi institution na ko na hinangin education na himpa tam chong chu nangin abanay cha anahin say ta in na ale higher secondary hi han lang ka hepo high school hi zong le nangin na achievement ho na lol hin na nan hin nei ho chu na high school la pan chun tham khat na hin sei pi wa hi lawa zong le class 10 ham a hi lo le higher secondary a chu topper na mu kha ma hi top rank holder na hi ma hi lo le na tu a geography a topper na hi banga hi subject danga zong hi topper na mu kha na achievement so chu na hin sei pi wa ke hi high school chun tile class 7 chun hi top 10 ngai ka hung jingin ka thilung sin na zalin 7 a ko na 10 chun wang he 1 rank 1 ki ho he ka hin mo jing to open class 12 ong hen geography topper tile chun ka college sunga dinga chun asang pen ka hin mo keten aban le ikhad adang ti lekhabu lampang subject lampang hi lowa chuna class 8 a ko na hin competition lampang kong expose panin class 8 a ko na chun komsian prize hi kain sang jingin abuan che ke ba chun ga sei thei po hang chun ga het thei do chu class 9 him block level in painting competition ana first ka hin lan class 10 11 12 to debate extempore speech essay writing and first second third hi kala jing jing ta bongin omen aban le tu kumin zong national youth parliament along ka pangin state youth parliament winner ong ka hin aban district atun second wang ka muan bible quiz competition ong hi 2017 chun KCK Chuchampur gam ka hin second ka hin muan aban le EGF Chuchampur go na duin bible quiz competition apong ka pang kidin ta chun third ka hin muan aban le CMTC EU10 agot kem denga chi UK denga na kem alin pian ti da the most the highest level of kem ti da iwa denga na hi cha hen topper ti da kem topper ka hin mo ke den chi ho chu ga sei thei do hin ta tam jong la na achievement song cha atamin na competitive he ti ka mudo in competition ho hin part na hala in na inang chi competition ho hitia state level hi han lang ipi hi zong le na drawing ka poem pi competition hi zong le competitive khat hi akan na ipi umam na ho study sa ding akan na het omale ne hin sei pi ni hi hi a he thasi ni khozong kan ei jian na ke jong aban le depression ti dham ni khozong kan ei jian frustration ti ong kan ei jian hen la ke hi piti se ha ka desire to achieve my goal hi asang ga ji ka ti no men hi na khat hi competitive mind hi quality poi mo ta khat hi a hi ka ti no men ji so i goal khat achieve ding ai competitive mind set um loi hen force speeding hi ole motivation speed hi thasam ka san chi a he competitive mindset be a he achievement modi hi hasa ka sathau ke ba ke ma dong geleng ti pa me golang thangol khong sai akona imudung zui bangochon chi achievement na dinga hi competitive mind competitive hi ngai ti hi ama ko na zo imovin achieve goal khat achieve na dinga goal khat aim khat alol hin na dinga hi choi angai ti hong ama ko nin atha ben izakita ovin ke pa omin ale tu hin nangma personal line langa ani sung ha ke ta hi tin na ale tu jung chin lol hin na hin na ya hi che top 1 geography lol hin na hin mu a he nang ma in is it beyond your expectation or below or nang ma satisfaction na a hi mo mong tai hi chi hi ka ki pa iti ham nang ma lungyal na hin sei pi over well expectation ti dam chỉ vang cái lang top kia na pang ding vang cái này kinh nghiệm thôi
ก็ตาวนึงจงกันในเกี่ยวจริงเงินก็โจทย์จะนึงจง fasting prayer เอโลเลย everyday Bible ก็สิ่งที่ปฏิก็มาจากกิจการจริงตบเจน่าปังที่เรากินเนี่ยมันก็เห็นละปฏินี่ก็ตาวน่าสานจงเห็นเทียนก็กินนักลวาที่ทำ beyond my expectation นะก็จะตบเจน่าเห็นกันลุงใช้มาได้ที่ตายอย่างปฏินี่ตบวันไหนเห็นก็เห็น it's beyond my expectation ก็ที่โน้มปฏินมันไปที่ปีหลอดที่ไหนก็ที่โน้มเปล่าเมนกันก็เห็นกิทางอัดปีเลยจริงๆนะอะไรที่ news น่ะเห็นสะอาดจ้ะนะที่เลยที่น่าหลอดเห็นน่ะเห็นสะอาดจ้ะน่า reaction ที่เลย surprise ซะไม่เห็นเราเลยน่ากี่ป่าวจ้ะจ้ะน่าฮีปวดน้ำอ่ะเห็นเราเลยนะอีปี reaction นั่นเนี่ยมาตาเลยเขาไล่น่ะปัดทำจ้ะจ้ะน่าเห็นสิที่ result สูงมาสังเกตนิสมตะบงฮียูเทียนเกมกันในวันที่จะ CMTC highest level ก็ที่ตรงนั้นนะยูจังไอเกมมารำเสนาปฏิอาคนกันในวันก็ต้อง volunteer ซึ่งก็ปังเงี้ยเกมเปิดหัวอันหัวดีถอยก็ปังเงี้ยก็คิดถูกเป็นอีกจุดก็คือ CMTC เกมกรีซส์นี่กูมาคิดตาจ้าสุดทุกช่วงเกมเปิดหัวคิดถูกเป็นก็ปังเงี้ยที่เดียดวัน result ตรงส่วนนี้นี่ถ้าอาจจะก็เกมมุดใจก็ต้องชุดจำพลังคนเกลี่ยอาจารย์นะที่คอมเมนต์ตัวนู้ด็อกเตอร์ดีดิมกังพิมพ์มุลอามาก็มาก็จีสังเกตก็จีนก็คิดสิ่งที่เงินแต่ส่วนตอนนี้มันเป็นผู้กันเนี่ยเลยอินฟลากูน่ะยูเมมเบอร์หัวอินโกลเดน congratulations brother อันเดียนกี่อย่างจีปีใส่ทำกี่เหตุผลก็ลุงจะเทจริงเงินก็โกลเลยล่ะ pick up เลยก็ text เลยล่ะใส่นุ่มเลยจากนั้นจะเป็นคอมเมนต์ตัวนู้ก็ตรงนี้ result สุดท้ายเป็นอย่างมา hello ก็ถ้าโกลกิน result out ตายในเวียนนั่นมินก็มวยเดียนเห็นละวัดเช็คกับละห้องในเลยแต่จะคอมเมนต์ตัวนู้ก็เกวียนyang kami entah nu tahu kumpulan, misalnya aku nak zong CMTC camp pangsu tam tak hongoin, foto cun kumpulan lain tak, jadi kumpulan perwah he, result tu honglutan, kavewen le, kata santai pun ke, zong pas aku macam, apa tak azan, it's so beautiful that it makes me wanna cry kalau ada lah, I said praise God and I give 100% to credit, I mean I give 100% credit to Jesus Christ kat yang kapeng zingnya. กี่องสุดที่บอกก็เปลี่ยนจากกิตาสันเจ้าปวนก็มีเลี้ยงลุงจริงๆอย่างเปียตาจนปฏินินก็กี่ struggle นะโหเอวเลยก็ past life ฟ้ามาเห็นปุยคุยกันกับเวียนเลยกี่จง melt my heart ที่ได้ที่จนคงตัวเองก็มีเลี้ยงลุงจริงๆก็เก็บเองปฏินินก็ทั้งว่าเป็นที่สุดก็เรียกสันนิษฐานสิ่งที่ควรนิจานาจ้ะกี่ป่าวเมย์อาเวลียนเกณฑ์สงก็เห็นกี่ป่าวปีกินนั่นรอเห็นนั่นจงจังอีรอเห็นติ้งเลยอาเฮียกี่ป่าวนะเฮียจอมเบอเฮียจีอินน่ะอินซุมีอินูเลยป้าจงอิจนากี่ป่าวดีตามเฮียไอหอนจงเฮ็ดนกตาสนิทแล้วแหละตัวเห็นนั่งมาเดี๋ยวสิ่งที่ทำ credit is our ประเทศ Jesus Christ กับปิโนเมนติตันน่ะนั่งมาอินซุงลังทีเดียมนั่งมา family ลังไง credit รอเห็นน่ะไอ้ supporting ไอ้ supporter ขัดน่ะจริงอินจิโจก็เห็นอะไร credit ก็ในปีนู้นมั้งจิโจ first and foremost avant จูปะเทียนจู100% credit กับปีนู้นมันนะอันนี้นะเห็นตัวนี้จันเกียร์ซุ่มละซา hello ว่าที่ดาซุ่มละซาทุกปุ่มมาเห็น support จริงกับป้าจงอาคิดป้าทุกก็ใส่นู้นมั้งอาบานเลยอินซุงมีเตะที่เห็นกันนุลีนทำกับปลีนทำกันเนี่ยกับปเนี่ยเอวเลยคุซุงมีหัวบุ้งมีที่หัวน่ะตัวนี้จันใหญ่ห้องเวลาห้องจืดเขาว่าตอนนี้ห้องมันปีหัวจงอาคิดป้าทุกก็ใส่นู้นมั้งอาบานเลย EU family ที่ทำ EU family เอวเลยกับเมนเทอร์หัว EGF หัวซุ่มเดปายเอวเลยท่าเลยจงพาดหัวมังอาตอนหัวก็จริงหมดจงอาคิดป้าทุกก็ใส่นู้นมั้งอาจารย์นัดเดียนความหิตรงดังกันนู้กูมังที่ปาทุกเกษตรนู้นมาดิจอมันจงปันมุนอันนั้นไล่กันที่นู้นมันฉันกังทุนนั่นเองไงตัวเองที่ยังเลยฉันfoundation นั่งเห็นนะอันนั้นไล่กันที่นู้นมันโซ่ตั้มต่อมันหมดจงกับปาทุกเป็น particular เดี๋ยวนี้เกษตรที่ยังเลยฉันจู่ก็ให้กับมันสันเทียเห็นแต่กี่ปาทุกนั้นเสียหัวจู่มวนจงอาเวดิวมวนดิวกระตัดสนินนะอะไรตัวฮีนั่งเงินชีนั่งรอที่นั่งเป็นนะฮีEPP organization เลยตัวลายคลาส11 12 pass นั่งเห็นมุนจอมมิน organization จอมมินน่ะbranch นี่จะ felicitation program หัวอมินนั่งอาจงฮีก็ organization นี่น่ะบอลปีขัดตามฮีเราเลยis a felicitation หัวฮีน่ะน่ะเจ้าจีน้ำมูน่ะไปฮี top 1 BSc geography น้ำมูน่ะเป็นนะฮีขัดตาม organization น่ะบอลปีนี่ใช่ปี
bon chi ke wang hen ga sai ding chun ga mel chi zo pon hyang la chun most important ti dham ga krung thimang ki lang do chu KC ke Churchampur gambi khonjang hong felicitate ben EGF Churchampur khonjang felicitation hong bo ben na aban le ka khu ti dham ke mun hoi youth club khonjang felicitate bi thoben khong sa student ti KC wan chen verbal le bi ha thua hin felicitate bi thoben adang dang jong chu nai ina he kha lo tam ta yong mi hung jing jing en tu ni chan ya hong ne tin no me pathinin so bi han tin ke he kha lo tam ta khu chum mun chum phat hin speara hung sing tu ni chan ge mem amo chu amin ga sei zo pon hang le atam me ki pa omen ale nang gelda na hin na hi tia felicitation program ke bol ho hi ichana hoding akan na api amna tila simlai hoding a itia organization hon able pi hoi nang gelda ne hin sei pi simple the words sitting out to motivation long AP ben na mo kun chi e ma chai nai pon ai chu kyong kalung tup kam so nai pon kya ding a first step bo nan chi e hung lop pi na kun ke jong tha hung sun pi ba dan cho energy hung pi be ta bong hen ka ke pa ma ji ngen boarding a lom jong a hi ka tin no me ai chu te bong lop mo hen mi him phi na a ke ngai cha ka ti dan chu na mi him phi na ngai a ke ngai cha jian cho hi ga nong hial king hen oh mi pi ho elo la mi ti ne ei lung se khot tu ei kin pi ti ha ki gial do ji ei jong ta sit ne kum elo la ei ki gial sit kum le hen tha pi nei pang ji hen te bong felicitate program ho hi gial poi mo ding en pha ga sai ngyong ka phat chom pi thai pi ke jong student khat ka hi na pha ka sa in aji chu e ta min ei ba cha na ei lo pi ting ole e ho jong hi ki thanum jom min na ale tu hin aban hin ani question ani cha ki le hen na je past achievements so jong na hin sei ta in organization in hin lo pi hong aban ban hung chal han ta in nang studies in teaching le time management hi important in na nangin iti na time manage na bolam na studies hi iti routine na kisimam na ale to asim lai ho dinga hi nang iti phan hi mangule ti na deyam na longgel na hin sei pi ke BSc ka in sim ma kon hen tuition hi ka hin lap en chapang ho hena jing ka ni hla ti hoen kala jing en chi kala thu chom hi dale I wa hen secretary Churchampur I hen secretary ka pang khen hapta khana hi program hi ni thum jing jing so ka gon jing jing aban le every month hen exciting program khat hi fasting prayer ham potluck ham le camp evangelistic camp discipleship training camp chai bui jing mi ka hen ti za hen ka le khasim na phat hi ka hi athang pia zan ngan chang hen ka in gu tem nung pungup akon na punget ti ka tian cho not the time ka tian cho kai ma sim aleng na duration cho 6 to 8 hours te bang he zan in ka sim zia phat cho ahung so ai khanin na apai na ki hambol na ti ho cho imu do oven ale nang in chi sim lai ho dinga hi di sei diam le kha sim pha ni na asau chana pha e hi lo le iti ham nang gel dan khat cho asau sima isot sima le effect ipi thayam ne au ma le ne hin sei pi o this round to personal long king am kat ti no me ya ke wang chu li ha ka sim hi ka sim di dol ho ka sim chai tok ai kai ma thai ji po imu gu jong lang kai ma thai chum pon cha cho kia ka remedy ti dam ka dam doi chu ka sim cho easy nge ka sim di dol hi ka kisip jian tu ni le ka sim ding jing za ka sim ding su ka sim do lo chun kai ma thai ji pon chu ka sim zo ting chun pungge ti ka cham khelo ji pon ai chu youtube ang ka youtube ang ipt ki sem idea ipt ka nei chu ka nei bi thai dam la google ho ka ba jian cho ka a chu pungge chung lu ji hen continuous ta chu pungge chu ka sim te choi di pon mobile la phat ka mang jian ka se bang a chu internet mang ding hen na mi personal yang king amega tino me bang chu mi so ta sim thelo nan de bang chu so ta sim thelo men ten ke wang chu chi chu ka normal trend ti dan sa ke pa mi nge abang phat so ta zan khang khanga sim jong na ai lo le jing ka ma tho teng te mi chu ke bang so ke po in na jong le ale tu hin abanin nangin chi na study sa hi le kha na hin sim jinga hi chi at first ichan na pm chi lol hin na dinga hi na na at first le na ichan na ki hambol lam na ki hambol na chung chang chu tham khat ne hin sei pio
cái say bằng chú coaching tuition họ kala ra he zinka eo len ha ti ho vela hin ha ka ti zu zan bani masang phat ka nei man ji pon zinka tho le tuition kala ha ni ha lang he le hlun le tuition in suna hi tiang le college kai EU program hi ai na phat kamang phat man hi kya dia ha le jing cha he hin la chu ho chu kadem na hi pon chu ho chun phat man dan hin tips e ka tin no men phat hi ju just ta ching the ta man ni dan chu phat ka nei thom ni chun kan he do en le khaung hi textbook hi subject khanai thum ni thum be ha ke cho ajian chi hi ka in ko ti akun hiloin ke ma hin ka zo chanin ki to dal ti da sum hi in ko ti su boilo self dependent hi ding sumnang lo thi thena loading ti hi ka principal ti da ka chin sang pi khat hin sum hi kana ki lo thu jin to tuition le something like to like business thì họ vel na là online some mui da hong kan cheng phat ong kamang zin cho chu le khabu cho na le bahara auto bahara ho le exam fee pi na kamang en ka zo chana he le khabu he kalo ho he le khabu cho na ki siao zin he ta cho textbook ho he kloi ten wang chun textbook khat ong ani ong la lung phen ke wang chun hi thum be ne ngai ka tin ngo me cho le khabu he tam cho chẳng là sim đi cái at least 3 times ka cover zin exam mà sang hết na chỉ cái text độ ngồi cho abuana chỉ không cái struggle da main ale kipa omin na nang ma efforts na hin boldan ho cho na hin sai tain ale nangin chi na lekha nan sima hi class tu la hi coaching tuition kiti ho zong suna zanin na mi hin iti say dam more important danin ahungum ta in na ale nangin cha hi pilonggel na nayam coaching tuition la hi aphat na hi lo le aphat lo na tham khat chu na hin say pi over phat na zong tu tam ta min den phat lo zong chu min tina phat na ho ti nga chu discipline khat a hin ping ti dang chu tu phat ai chi ka body ti hi hong ki hom khan then aban le tuition coaching la akona he motivation nong he hong anei khalo ko na coaching la ma sa nei lo chun mi jok si dang ka ti poi mi tham khat bang hin a hin nei do jian aban le competitive mindset ong he coaching la akon hen hong do en kam mon ke dong aban le aphat lo na ti danga cha bang ho hi coaching me ki depends ji e lo le ama self effort hi apiji ta poen sum long chu we song hi do jian in sung mi ho nu la pa ho su him na zoi na pang zo je ka tin no me izo chana wang e ma ki hambola panding coaching chu supplement a man de hi ke ma deilam kipa min golang thangol la khong sai ama kon in song hi ti chen coaching tuition to la ya in ko te ho hi lo le in sung mi no la mi pa hon igel ho pen da nu khanin ahungom tan je he zong le ji chu ema student ti ham ya ki depend a hi in hoi ta phat man thim dan akan lo na ho zong choi ama a hin se atha be in a hin se ta in le golang thangol la khong sai to hin nangin to hi ipi na bolam le na to hi ipi na simam ipi na bolai tam training na bolam hi lo epia mi pi ten a het nom dio ka ta sanin ni sei pi bo tu lai ta ka bol hi zinka le hin UPSC civil service kiong ka tu pe hin cha en coaching kala zin zinka si le hin aban len ha lang le hin chapang ho tuition local volunteers ki ministry kha hin ti ja hin chapang ho ka hil jin le kha high school lang ho na sun la hin ken le kha sin man ka mang jian ti so tu lai ka bol pe nei jing na bol na hong lol hengin lang na ta toy lai mu na ik ho lim hon bangin ban kit ting zong le ta UPSC na bol pen chu na hong lol hena lai khau thei kit han ding in na nang zong ha pangin hong pangin lang ki hon zong taw na nan gel do jing wing ale toy hi nangin EU is also na hin say zap min na hi chi chung chang tu hi tham khat na hi ni hin say pi over EU kiti hi official recognized UESI kitian ti hi national body ti dam national student movement khat hian 1954 ki pana heta na background he Tamil Nadu na chi hi atu phi chapang post matric student ho hi iti pakai ji so Krista sei ju ta faithful disciples ele servant hi satham ti na atu pe na hian cha chi denga hian college sunga student ho hi le khalam pangham ele skills ele talent ho hi ipiti su
EPT กิทูปีเทดัมไอ้เราแหละอัตราเล่นจุด EPT sharpen ดิฮัมนะที่ด้านเดียวที่จะอัมโหดที่ ministry ที่ด้าน US side งาเหmain aim ไอ้เราแหละ mission เปลี่ยนเนาะที่ด้านนะเห็นเกี่ยว2016อากูนะเห็นคงกิมังจะเป็นกันเห็นที่จะอากูนะเห็นจิลโตตั้มตากันเห็น leadership มีลำไก่เดินด้านเอเดอร์มีหลักทุกสิ่งเดินด้าน decision หลักเดินด้าน quiet time กิติ personal relationship เอเดอร์ communion with God นะจริงก็สิเห็น quiet time กิติเว้น quiet time มาเห็น Bible จังซิมเดินด้าน EPT ซิมทำ EPT ปฏิทินเขียวทำ Bible สิมาเต่านั่นกิจใจยังไงปวนเกี่ยวง่ายที่จะ meditate ง่ายที่จะช่วงจะอีว่าจะคงกิจลุเว้นบ้านเนี่ย Bible study กิติจะ Bible ที่most มาเลยเรียกบุไม่แต่บังIt's just a text ahin. So I EPT sim daham. A background ho EPT ho dam elo le. Ya do ya tu ham a context ham cho he. Cha chun khong ki hiloven. Tu a ka senior ho ka mentor hong sei jen Bible study kan he akon high school affairs in ka hin topper ka hong hi Bible study kan he akon tin. Ji cho ga sei nom chun a Bible study chun ahin hi sa he pon. Bible study he akon a chli khasim da hong ki he in. Ji cho academic life in apply จริงแหละอีจะน้ำขลาสังตาหินกับทัวร์เปลี่ยนกันหมดอาบานเลยที่ USA ก็น่ะโหลดทั้งตั้มตา officer จัง head ที่อเมนก็ใช้ดิ้งin Manipur จังตุกมา doctor อังชิมมาริงฮงจ้ะ Zenims EGF หิน USA หินบัตรทุมันเองนะ first and staff worker กิตตินอาบานหิน EGF กิตตินอาบานหิน EU กิตติน EU จะ student หัวกิเสนะเห็นเกี่ยวหัวเห็น EGF จะเลยเด็กสิมงัดตาservice เนี่ยโอละนัดตัวนัดจุ่มจุ่มไหนนะ staff worker ที่ office ละงานนัดตองที่ที่นี่เวกอลหัวจะเห็นก็คิ continue กิเลลักเสร็จตรงนั้นจ้ะโนนี่ SP PG สิงสิที่หัวไอ้เราเลยตามยังลงIS สินArmstrong ปะไม่ที่หัวจ้ะก็เฮ็ดเทดอมาเห็นที่ US เห็นบางตั้มตาเห็นไอ้นี่ซิมด้วยก็ที่โนมันปัจจินมันจะ ministry ห้อยตาขัดไอ้ยาคิดว่ามินนะtu hin ai kêu han zong cho ai hung cha tha jing han ni na ake khat ni hung ge han ta in break jam cha ni la hi ten break zo le hung tha nong lo ki ni ten go lang thang go le khong sai to ke holim na hi ti jon ake khat la ai ni chal ta oven tu hin break jam cha cho ani la o hi ten break zo le hung tha nong lo ki ta hi ten
short break jom za cho ani ki chai ta in tu in avelin ke holium na cho ani nei ki tau hite golang thangol la khong sai nang chi EU leadership role ho jong exam phat na hin po in na thip na lekha kyu se hello in na ale izawa EU to in hong sei han ta in chi a hi lam kai na po na ipp lam kai na pom leadership role na to am na mi pite ko ma hin sei ki no EU to example college secretary 2018-19 kana puin aban le kemon ho youth club hin tu hin educational secretary ne leng do wen 2018 to 20 ta ma din na chi zo wa hin KCK hon jong secretary ding min hin lengo wen hin la chi hi Canada in aji chu tua karol ele ka pan mun ti dam ka portfolio tu me jong hi part time consumer hitan ka ji chu ka hin portfolio la hi min ka nom po hoi ta efficient dewa work ding to ding do hoi ta to ding ki tup ta bol thi kana days in kana nom pon chu cheng le ka ma huwa exam prepare ding tam ta kana ji to chu cheng le tua chutiani biha portfolio ka tu to ke yong final year hi chun Canada in ma jong pathin long sin azaren ka ta na chuna sang win ena po ben tua sei tiani secretary you to chun youth club educational secretaries bo chu ing ka tu ta ya ki pa min na leadership role jong hiti chuna nei in ale nang tulahin debate dunga zong topic ngin amango ve na hilaw le ti mi kinil na khat zong a hi in na chi social media to education na hi aphat law na ti le abang jon social media le kha sim kha hi ale na studies bol kha hi education lambanga chi di hal social media hi ki happy loading a hi social media hi download he ti zong omina a hi lawa zong le abang khat loi jon social media to education hi education na social media angai cha social lampanga ki pi ngai ti zong a omin na nang ma longel chu nei sei pi bo chong zo personal issue el ka jens mi ama chang a king rim ka ta sanin ke dong chu you are secretary ang kapangin you club jong education secretary kapangin hen la part hi hop tu thi mai man thim na bang chen ai a ding a he interest ding a pangzon ka mo zo en chi ho chua ka pan ji hen kyong sa da sang hen ka pha zo hom thot en kamangin pitia phat o he ita ti da productive ta man di ka lung thimai zo jingen ke wang cho social activities ka ke man chan ho zo hen ei ke thu pe ka te no men ka le khasim nam pang hen lang aji cho personal improvement development yong tam ta social la ki akon ka hin mo en especially from this you ministry na to say la sa se bonga cha ban le khasim di dan lam kai ho to mili ho ta ki ho di dan ban le mi ta ki gop di dan ti ho ka hin zel do en le khasim na dinga apartment tu di dan jong tam ta ka hin zel do ten cha hin ke wang cho ke ma personal la chun manding ki man cha ding hi pha ka so zo ema personally aking ame ti mo ta na golang thangol khong sai ahin sai bangin chi social media to education a hi ema phat ho to team angai ti pen hi imudo oven pi chu hi te zong le aban question ni cha ki ta hi ten nam angin chi geography honor na bol hi ebola geography subject dang zonga omin na dim se na omin hi zong le geography pen hi na honor sam na tum ham na hin sai pi over chi here two ways are saying in hong omen first ka goal to like a dream he civil servant or service he mood he ka tu hen na cha ding a hen geography he ke a comfortable subject strong lo ma ka ki ham bola ele het ha sa ti yo ka nei bi se pon ke ding a easy understanding subject in ka nei comfortable ma jing ban le ka background geography he an hoi ki tele class 8 upon a 12 chan ele 2 chan hen ta par hen ka hung jing en price on geography upon ka mu zap jing en aban le second a chun ema personal kid ham at kon chun geography hi kalung lut na kha hi na ji chu ham tele earthquake volcanoes ele the natures of soils ele weather dan ti o he ka hen no min him hina kaima hina hen full of curiosity ka min so he geography in ki topi ma jing en
ก็เห็นหา head base เองสิโหกับลุงที่มากันนักเรียนหัวเอ็นที่ subject เฮกี่ยาดิ้งอ่ะกูไม่เห็นตัวงั้นก็เลยเอ็นไอ้ที่ subject เฮก็เห็นปนเลยใช่กี่ป่าวไหมgeography เห็นใน interest ต่างกี่มูอินนะบางอย่างจะ science วางคุยไปเลย interest มีตำตาอมินะฮิจีเห็นนุ่มนั่งส่งจีมาบางจน geography เอาweather โฮมด้านเปียมนะเห็นใส่ตาเองอะไรgeography ฮีนั่งเห็นgeography line ลำปังฮี service holding นักกูทำอะไรเราเลยอีว่า UPSC นัดที่บางอาจจะเฮ้ยจะจะนัดหันนุ่ม UPSC มองจนนัดตุ่มUPSC ดึงอาจี subject ที่กูดึงอาอากิเลนลงอาฮิเปเปกิเลนลงเปเปอะไรใน general paper หอยปีห้ามในใส่ปี general paper ฮี chemistry anthropology geography BSc ก็ยังสมาเฮ anthropology เฮกี่ยดึงอากับ subject กับ mark scoring เปลี่ยนเห็นบางอาจจะ geography เสบางอาจจะกี่ยดึงอา comfortable easy understanding สักกี่อาจจะกินนั่นเองอะไรอาบานิน question ขัดกับเห็นตัวนุ่มกินจะตัวไรสิมไรเขาดิ้งนะแต่ใส่นุ่ม advice ที่แหละนั่งเห็นรอเห็นน่าดิ้งไงอีปีไงจ้าอันน่ะอีปีฮี step ละไงยังจะจะนั่งมาลงเกลในเห็นใส่ปีover advice ปีดิ้งฮีทุ่มตะบงก็กะเป็นโนเมน first เป็นใน Bible ก็กะ best เมน Ephesus บุงอาจังสมแบบว่าจันแต่อีจูตัวไรพาที่อภัตปนจะเหตุอันนี้คุยพัตปนแต่นะจะพาที่กิตุบตามมันดีปอยมอกสารนี่จุดที่อากิเลเทียงโอเมนตัวนับบอลเราคุณต้องเล่นในกิสิเทนักกกิเทโลฮิตั้มตาโอเมนจะเหตุที่คุยกิตุบแต่พัดจะมันดีพัดมันทีมี first advice ที่ได้ก็ได้ก็เป็นโอเมนอันนี้จะพัดมันทีที่กี่จะนั่นเลี้ยงตักในดิ้งก็ได้มีหัว viewers หัวดิ้งนั่นนะอะไรข้างดงตัวไรข้างทับตั้มตาพอดิ้งจังอับบานเก็ตยังแหละอันนี้นะเห็นนู่นแหละป้าซาบัวนู่นแหละป้าเฮสมนับไปนั่นในโลจิอันในโลจินั่นได้นั่งไงจ้าเห็นสุบเล็ดโลจิเห็นคอมเพลน่ากินอาปีเฮก็ได้ปนสร้างเห็นพัฒน์ก็มาตาวันนะในคำนี้ก็เตียนกิทูปีน่าก็นายอีพีปันกันละก็โจทย์นะก็บอกที่จะนี่ที่ก็บอกละจริงแหละแต่ที่จบพัฒน์ฮิจินะหุ่นคนนะเห็นเลยขบูวังจะเห็นนั่นเป็นนั่นเดียพัฒน์นี่จินะอยู่แล้วพัฒน์บุแล้วการเราเดียพัฒน์เห็นจุดจีนะเห็นเราจนเสียบางอาจจะ first อาจจะพัดมันทีมดิ้ง second อาเฮนู่นละป้าพัฒน์จาราจาเดบอลดิ้งอาทุ่มนะที่เห็นพัฒน์ที่บอลออฟซีเฮพัฒน์เราปีนดิ้งบอลดิ้งบอลดิ้งมัง dedicate ดิ้ง commit ดิ้งเท่านั้นตัวทัวปันจิงที่เฮตีเฮมา advice กับนุ่มเช่นเดียวกี่ป่าวมินนะกำลังทำก็คงใส่เห็นใส่บางอย่างรอเห็นนั่นดิ้งไงฮิพัดหอมเทียบไงใบบลากิใส่ดงซุยบางอ่ะนู่นเลยป้าทูนุนดิ้งจุดเล็บประเทศเราปีนั่นดิ้งไงที่เขาฮิบอลดิ้งที่เขาที่เขาส่งเอมูตาเอาเว้นกี่ป่าวมินอะไรตัวเห็นนั่นเองใน future plan now บัน step อีปีนั่นละนู่มัมจะในเห็นใส่ปีกินนะวันอีปีในเอ็มเป็นจ้ะอากิเต้นอาจว่าก็เสพบงอาก็เอ็มจู civil service ตัวเห็นที่ตัวเห็น coaching กลาที่บุงจุดสัมผัสนะ IGS Institute หันกลา Institute of General Studies ก็ตินนะจะหันจิงกะสิละเห็น class กลาหาลังละเห็นปงหัว tuition กลา institution อาคนในเกี่ยง subject ก็เห็นที่ UPSC ยังไง relevant มาไม่ใช่ advantage กลา institution เนี่ยอาบานเก็ตยังแหละtu chan hen in ko ti da comment hon song hen chi ka dream ka go the ai support ma jing oven abangin newspaper ai subscribe even the hindu ho abangin ka text complete ai to open abang ko ka ching la adi ho fia bon ai pi oven izun mit chom te ka banga example la em song ge lai zone whatsapp group hon song ka ching la adi fi hin pi oven heta cho civil service lam pi he ke ma thip na chi na ke songa zone nong chu ke di pon pathin hi chan ge ha in puya le chun no ba na yong hen ka dream ka e mong he ama min za la kamu de ka ta san hen he ta so pathin so ma ba na civil service to ba chi ka ya pa me nang so ti chun taw na la ma ong pon tho jing yin lang na na toy la na
na doi le na chu nangin hin mo so te yin lang le nangin chom question khat na hin dong kit leng na chi khat tuition ball coaching ball hi a competitive exam dunga elo le interview adi nga hi akana api hi amna ball ngayam chu sei kit mi bang khat bang chun a time hi pi ha consumer le amoding abang distraction ning ka ta sane ke ding bang chun chita sang in a phat positive lang osang akila le e ki thopi na pang ka tim no men se banga chumi bang khat chu in na chang a simnum zo men te phat ne zo sha ke bang chu twa coaching kala tuition kala aban le ke ma chang ka hambol cho he a chemistry hi hoi ka sai a chi khom dan hi na ke ma bang pha ka sai ba ome e kyo han na zong jen ahong cha tha jing na num ta hong kyo nin tuin a ki chei na lam zong ahong heta in bi zong le advice ipi na pi nu mam nang ma chi na study dong zo ya hina hi chi sim lai ho ding a hi advice na pi nu au ma le hin se yon banga chu izo chana ipi institute hi dong la na izo chana I bo the chan pana phat hi kitu ta manding ban le pathin song puma for example David Joseph ti ho so ima cha hi poi there's a shepherd in la pathin in sang ta into banga chu kita ta job ai si banga chu kita ta pana na pathin king puma hi to tham lo sai bo hen pathin wang I commit le til bo ai het ken phat the bu pi di ka ta san for example in Psalm 90:79 the sing chun pathin pan pin beya he ma cha he akim mu om bi se pon om poi ti jing ka te ai cho ina to hoi pathin phat the bu le lo thin om the pon ai pathin hi first a pai ding wa any zo chan bol ding pu le pa thu se ngai ding phat tu ta man ding ti kai ma principal kai ka chi pi kha jong hen am min jong azui the on jong zui le pha ka san khan to pi dio ma cha pi dio phat the a chan yo ka ta sen chi zui wa le ki pa men gol hang thang gol khon sai a hin sei ti hong chu I mu ovin I phat chom pi dio jong ka ta sanin chule tu hin ki pa o min na phat man tam ta ti holai na hin su lu nai la ya Chipinthei Talkshow de ki holim na ini ne yo num jong anom he jingin tu hin memento sponsored by Puze Khongsai and family chief of J Song Pi Zang Wang Ho More Manipur ji hi ki pa pat sa na as a token of love ti de ma cha hi na mang mo thil pi anani ki chin dinga guest khat nong hi na zala ke ho in impact tv ko ki channel te in ka hin pi o he chile nangin impact tv ko ki channel pi na sei no mumam khan to bending hoi benending hi lo le pi wish na bol no umam na au ma jong le na hin sei pi o ama sa penin pathin hitabong dapna phai piwa laya phat mangthia ko in ama lo pin le thangwan na kami ma sa penin abana khosa na nei ta ehin ko impact tv ho chunga ke pa thu ka sei no men chi impact tv tu lai generation yang ai poi pi ha poi mo ta in kam mo na chu chu tabong social media yo le media lampang hena tua outstanding performance elo le intellectual peoples elo le celebrities ki hapoi amo hen idea share na theding platform na go no he tu lai the needs of the society ta yana khat ma ai ma jingen aban le mabana zong nong khan to video nong ma cha jing ding ka ta sanin ka taw na zong ka taw nen zong hingyal do jing ka tin chu tiang le impact tv hi kiong TV ho ale Facebook ho chon kan muzin an tu ne ka first time ma hin ake pa ma jing en la khadang ki phatlam dan ka dimen aji chu e yong future e goal achieve my logic chon to bo interview here and mazap ka sa hiuen ajan kan ki phalam men ai pi chu ta le pathian thu hi mai in tian pathian pha sai ki mu tu ka ta sanin no ho zo hung ma chal win lang se bong chun hung khang to jing win lang pathian phathai na in
หันที่สุดก็ใส่นู่น ki pa o me ta na in ki gel do to jing hi tin na nang zong to ana ball pen cho na em na goal pen cho hung lo heng te in lang ave lai mu na em ki holim thei ki na ding win na nang zong hung ha pan in ti chu ken zong ka hin sei no ma hin pi zong le a chai na ong hi ta in go lang thang go lo khong sai to ki holim na hung cha la bang tuen zong a chai na lang a chai na hung hi ta in aban gas ko hung ki ti ham ti chu ki nem te ani nga ki taw hi te